Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Divan pogled na Kaabu. Svakome onome koji se već do sada koji puta našao na ovome mjestu, vraća se čežnja, vraćaju se uzdasi. Gdje je on to bio? Meni je zadovoljstvo što imam priliku da vam prikažem kako izgleda ovo mjesto. Za sve one koji su bili i za sve one koji pomalo strepe od ovogodišnjeg odlaska na svoj hadž. Prvi put doći u Meku, susresti se sa Kaabom, nije baš srcu lahko iz mjesta u kome se nalazi. Allah dželešanu otvara vidike, polja i snagu da obiđemo ovo divno mjesto. Kako je lijepo! Nažalost, beton je zauzeo sve ono oko Kaabe, pa nam se sada čini da je Kaaba jedan grad betona. Međutim, nadvladala ga istorija i mi ćemo u ovome snimku pokušati da vam olakšamo pristup samome mjestu. Ovdje se iz ovoga mjesta se vide, iz ovoga hotela se divno vide sama Kaaba, Safa i Merva. Vidi se grob Hazreti Hatidže, vidi se mjesto odakle naša hadžije dolazi. Evo pogledaj, lako vidimo sam Mataf. Šta je to Mataf? Mataf je mjesto gdje se obavlja tavaf oko Kaabe. Ko nikada nije bio ili ne zna gdje se to nalazi, ovo je samo mjesto u srcu. Vidimo ove ljude koji se možda odavde čine kao poput mrava, koji su pokorni dragom Allahu dželešanuhu i svake sekunde neko dolje moli Allaha dželešanuhu za našu situaciju. Evo ga. Prstom naš dragi Talha Urlu El pokazuje kako se čini tavaf. Sada ćemo vidjeti ovo što je okolo, to su stvari gradnja same Kaabe. Ovo je Safa i Merva, mjesto gdje je trčalo hadžara i gdje su same hadže dužne da obave svoj dio umre i svoj dio hadžanskog saja. Naravno, ovi lukovi koji se okolo nalaze jesu djelo samih Selima II. I jedna turska ostavština za sva moguća vremena koja budemo živjeli i doživjeli. Naravno, ovo su radili Saudici, ovaj gore dio okolo. Evo sada on rukom pokazuje ovamo u pravcu kuće Božijeg poslanika. Naravno, od ove zgrade se ne vidi to. Samo brdo Ebu Kubejs jeste gdje je ova zgrada gdje je on pokazivao. I tu na tom mjestu jeste Ismail alejhiselam u stvari našao kamen Hadžarul Esved. Ono što sada vidimo jeste mahala Hašimovića. Kada čovjek prilazi haremu, čini mu se da je to nešto što je zapušteno, ali ne. To je ostavština same mahale Hašimija koja može da se vidi. Koliko god čovjek da gleda, vidi jednu ljepotu ispred sebe. Naravno, evo ovaj dio ovdje on još jednom pokazuje gdje je kuća Božijeg poslanika. Ovdje jeste ulaz sa Merve, a do njega, samo gdje je njegov prst, jeste kuća Hazreti Hatidže. Kada ljudi dolaze da obave hadž, ona se tu baš ne vidi. Sandžačke hadžije ulaze sa te strane, tu su vojnici i veoma lahko im je, eto, ko ne zna ili ko će da ode da primijeti da je kuća tu. Međutim, kuća ne stoji, sada je nažalost tu jedno javno kupatilo, ali eto, da znadete da se tu nekada nalaza kuća Božijeg poslanika u kojoj je on živio sa Hazreti Hatidžom. Ovdje je lijepo i da se šuti, da se gleda. Sve ovo su istorijski trenuci za jedno oko koje svoje sobe ima priliku sve ovo da voli. Sada ćemo polako, evo ga, znači još jednom pokazuju kuću Božijeg poslanika. Sada polako snimak treba da priđe na koje mjesto. Prilazimo mjestu gdje je Božji poslanik, vidiš, ovo se ne vidi, ovdje naše hadžije prolaze ovuda. Polako ispred ovoga nadvožnjaka se vidi ova žuta zgrada. Pored žute zgrade vidimo munaru, a pored nadvožnjaka da se primijetiti da je u stvari iza nadvožnjaka jedna
jedna džamija. Koja je to džamija? To je džamija Turaje, džamija zastave. Naravno, za vrijeme Božjeg poslanika ovdje nije bila zastava. Naše hadžije moraju proći se ovom ulicom da bi ušle u harem. Sa jedne strane, njima, znači, onome ko prilazi, ova džamija Turaje dolazi sa lijeve strane, a dok je preko puta jedna druga džamija koju ćemo malo kasnije govoriti. Džamija Sandžaka, džamija zastave. Božji poslanik je ovdje zapao svoju zastavu kad je došao u Meku. Sada ćemo vidjeti pravac iz koga je došao Božji poslanik. Evo, ovo su brda iza, malo koja ide u desnu stranu, odakle Božji poslanik dolazi i osvaja Meku. Kada su prišli istim ovim putem, vidite kako ovo kreće, sada Božji poslanik dolazi tu gdje sad na mjestu ove džamije. To je tada naravno bilo van granica Mekke, postavlja se zastava. Na ime sjećanja svega toga jeste postavljena ova džamija. Gdje se sada, evo sad ovo malo vrda i pokazuje ovu drugu malu džamiju, a to je džamija Tušeđere, poznata džamija o kojoj ćemo opet govoriti. Iza tamo ove džamije Tušeđere, malo u desnu stranu, jeste džamija Muala i odavde se malo u goru vrh vidi kabur Hazreti Hatidže, ovaj mali žbun koji je skroz u vrhu. Božjeg poslanika zastava koja se koristila u toku osvojenja Mekke, gdje se sada nalazi? Ona se nalazi u Istanbulu. Osmanlije su je odnijeli i čuvaju je u Topkapi u jednom srebrnom kovčegu. Naravno da oni koji tu dođu i obiđu je, oni ne mogu vidjeti ništa više sem tog srebrnog kovčega u kome se nalazi emanet koji čuvaju nasljednici Osmanlija, naši komšije Turci. Ovdje ovaj nadvožnjak gdje se vidi se sada sa ove druge strane mala minara koja je, vidite, sa druge strane ulice, koja je poznata, pa ćemo se opet vratiti slikom. Evo sad kreće dalje putovanje gospodina Talhe koji prikazuje sve ove radove koji se rade oko samoga harema. Evo sada slikom smo se izmakli. Pokazuje se još jednom na jednu džamiju, znači na džamiju Sandžaka. Evo prstom pokazuje na ovu drugu džamiju Tušeđere. Vidi se džamija Muala odmah pored toga. Evo slikom sada opet vidimo Kjabu, vidimo Mataf, vidimo Safu manje, Mervu zaista jasno čovjek može da primeti u ovom svom divnom putovanju očima odozgo gledajući samu Kjabu. Nažalost, evo beton jeste okrvao samu Kjabu, ali negdje je možda i potrebno da se nađe ovolika količina, kada se nađe ovolika količina ljudi koji će pratiti hadžijske obrede. Njima se mora obezbijediti jedno lijepo i ugodno mjesto, unutra je sve klimatizovano, čovjek se zaista predivno osjeća na mjestu, pa bilo gdje mu Allah dželešanu otvori mjesto gdje će on sam sjesti. Nekada čovjek kada se kreće putem harema ne zna gdje će se naći, ali nađe se upravo na onome mjestu gdje mu je Allah dželešanu odredio da upozna, da sretne brata ili sestru vjernika koji su istim nijetom, istim poslom došli u Meku Mukerrem. Sa svih strana čovjek čuje lijepe riječi lebejk Allahumme lebejk. Odazivam ti se, gospodaru, odazivam. Odazivamo se pozivu dragog Allaha dželešanu i riječima i srcem. Odazivamo mu se dijelima, teobama, odazivamo mu se lijepim dijelima, sadakama, odazivamo mu se dini imanom. Da je Allah dželešanu ukabuli i vjerovanje, i trud, i želju, a hvala Allahu dželešanu za misao koju nam je dao da razmišljamo o samoj Kjabi. Kjaba je jedna veličanstvena građevina. Možemo da je vidimo vanjskim očima, srčanim očima, a kada čovjek malo dođe u godine vidi je unutrašnjim vidom. Evo sada se polako vraćamo na staro mjesto pored džamije Turaje. Naravno nam daje priliku svakog trenutka da vidimo
Evo ga, sami tavaf. Ovo je snimljeno 2017. godine u novembru mjesecu, tako da naše hađije sad kada dođu, otprilike neka ovakva slika rada oko Kjabe će ih zateći. Ono što su htjeli da urade, da je oko Zemzem vode završeno, neće imati nikakve smetnje. Sada je urađen ovaj novi dio sa lijeve strane ćoška Kjabenskog, vidite, kao jedan vez. Do sada nije na samom pokrovu Kjabe se nalazio. Nestvarno je unutra čas krećeš polako, kao da lebdiš u svome vremenu. Evo sad polako slikom. Idemo gdje? Idemo prema džamija Turaji i džamija Tušadžere. Šta je važno? Važno znači naše hađije uda ulaze u sami harem ispod ovoga nadvožnjaka. Šta je džamija Tušadžere? Evo ga, on sad pokazuje i na džamija Tušadžere i vidimo ovdje šta? Vidimo Džennetul Muala. Džamija Tušadžere jeste džamija gdje je Božji poslanik imao jednu određenu raspravu sa nevjernicima kada su oni tražili dokaz života i poslanstva, pa im je Božji poslanik dao ovo drvo i u sjećanje na dugovječnost tog stabla imamo ovu jednu malu džamiju koju možda prođe se neugledno kada se prilazi samom haremu, ali eto, tu je. Potrudite se ove godine kad odete da to malo propratite. Džennetul Muala je ovdje sa lijeve strane, nekako na dva dijela podijeljeno. Vidite, može da se uprati. Šta se nalazi iza još ova dvije, tri ove zgrade pozadi? Nalazi se još jedna važna džamija koja se možda sad odavde ne može vidjeti, a to je džamija Tuđin. Evo ga, on sad dalje kreće svojim, pokazujući sad na sami Džennetul Muala. Znači, evo ga, tu su ove dvije džamije, nemojte zaboraviti, propratiti. A iza, evo ga, mjesto same džamija Tuđin. Božji poslanik kada je se vraćao iz Taifa, tu su mu džini dali, došla do susreta njegovog sa džinima i oni su slušali učenje Kur'ana. Evo ga, vidi se Džennetul Muala divno. Zaista grob Hazreti Hatidže, kabur Hazreti Hatidže, jer evo odavde između sve ove bjeline vidi se mjesto uzdisaja Božjeg poslanika. Vidi se mjesto gdje je Hazreti Zejneba plakala za svojom majkom. Vidi se mjesto ležanja prve vjernice. Naravno, u ovome, nažalost, evo ovdje malo smeta slika, ali ovdje vidimo groblje u kome leže Kasim, u kome leže Abdullah, u kome su dva mirisa Božjeg poslanika. Džennetul Muala jeste mjesto kabura Abdul Mutalibovog, Ebu Talibovog. Ono je groblje koje je u sastavu same Mekke. Tu su se, znači to nije kao Džennetul Baki gdje su se samo kopali, gdje se kopaju samo muslimani. Ovdje se kopali i jedni i drugi dok nije zavladao islam. Unutra jeste vrla ashabika Esma bint Ebu Bekr koja je živjela preko 100 godina. U njoj leži njen sin, u njoj je Hadžadž koji je objesio njenoga sina. Evo on rukom pokazuje gdje se nalazi kabur Hazreti Hatidže, gdje se nalazi kabur Sejde Tunisa, predvodnice žena. Uživajte malo u ovome pogledu. Mjesta kojeg svakako treba obići, imati malo strpljenja i odvažnosti da se krene eto tu iza. Ne može se zavutiti. Vidi se koliko je Meka kršovita, koliko je brda oko nje, koliko je trebalo truda da se ovi hoteli naprave okolo. Ali život juri, užurbane hadžije dolaze i odlaze sa ovoga mjesta koji
će nekome od hadžija pustiti besplatan konak i prenoćište do sudnjega dana. Borba čija je Meka? Meka je svih vjernika. Saudijci imaju prednost zato što su se rodili, zato što su živjeli. Turci su ostavili svoj trag u haremu Mekke, izgrađujući Meku na najljepši mogući način. Čak ovi lukovi koji su oko same Mekke, kada ih je gradio Selim II, nije dozvolio da budu iznad visine same Kjabe, smatrajući da je nedostojno da nešto bude visinski iznad Kjabe. Danas su je nadvisili spratovi, danas su je nadvisili hoteli, ali njenu ljepotu ništa ne može okrnjiti. Evo ispred vas je Džennetul Mala, kabur Hazreti Hatidže. Nekada je drugačije to bilo izgrađeno, ali novi poredak Saudijaca je to nekako urušio, tako da sada imamo samo ovaj grm koji prikazuje tačno mjesto njenoga, tačno mjesto gdje je ona ukopana. Evo sva ljepota i neljepota telefona, kamera koji snimaju ovo, ali evo, po danu je malo neobično gledati. Ova nekako sivkasti predio kamena i betona ne daje ljepotu kao uveče kada se upale svjetla i ono zasjaji ljepotom. Nadam se da ćemo ostati u sjećanju svima onima koji ove godine budete otišli posebno, viđenje Kjabe noću, viđenje Mekke noću, gužva noću, ovo polako izlazimo iz Džennetul Muala, vraćamo se prema samome haremu, prema Mekki. Evo vidite, ovi lukovi dolje koji su postavljeni od strane Selima II ne nadvisuju samu Kjabu. Znači oni nisu dozvolili da visina njihova bude preko visine same Kjabe. Ovi drugi spratovi dali su ono što je potrebno, a to je rahatluk velikom broju hadžija da obave tavaf,